A ko tā moko tia he kawe nata motu hake I waenga I Te Puna Ora o Mātaatua me Te Wharekura o Ruatoki e aro nui ana ki te whakapakari I ngā ratonga hauora ma te hapori whānui. Ko te whakatipu, ko te whakawhanake me te whakawhānui ake I te puna Pūkāea, I te puna mōhio o ngā kaiako me ngā whānau o te kura hei whakapiki I te hauora me te toiora o te tangata. Anei te pūrongo a Te Okiwa McLean no Pūkāea. Pāna te pepa ki te pene, hei tohu I te tīmatanga hou, te ara mai nei. Nei tētahi tīmatanga hou, ai ana whakamua ai, a tēnei o tātou kura, ki roto I nā tūhono tana. Kua karawhiti tau a Te Puna Ora o Mātaatua me Te Wharekura o Ruatoki, ki te whakapakari I te āheinga I roto tonu I te kura. Kaua mā ngā ākonga anahe, engari te hapori whānui. Ana ko tā Te Puna Ora e ki ana mehe mea ka hia Te Wharekura ki etahi rauemi, ki etahi āwhina tautoko rānei e hangai ana ki ngā mahi o te hauora. Ka tāia e mātou te haramai ki te maumai I era. I ngā wā o te pōkaikaha he rite tonu tā te kura whakatuwhera I ona tatau, hei wāhi āhuru mō ngā whānau maha o te whārua. Aha kua tērā kare kau o te kura nehi tākuta anō hoki, ko tā te kawenata he whakakaha I te urupare. Ki te noho anō I te taha I nā tamariki me ngā kaiako, ki te āwhina I a rātou I roto I wā rātou kaupapa whakaako hauora. Our rehua nuku ora bus, so we bring out our clinical services to the people so they don't have to travel, they don't have to make bookings, they just turn up and then we'll serve them because they're part of our community. Ko te whakapakari I ngā pukenga o ngā kaiako ki te kawe I ngā ratonga e hiahia tiana, tai rawa ki ngā rauemi whawhati tata, mā roto, ia Te Puna Ora o Mātaatua. Ko mātou tētahi o ngā kura iwi, ara ko tētahi o a mātou kirimana ko te Puna Ora. Ara he kirimana tērā, hei whakapiki, hei whakakaha I te orana o te ao o te tamaiti. O ngā kaiako, o ngā kaimahi. Me te aha ko ngā rangatahi o te rohene kei te kōtihi o ngā tatauranga mate hinengaro. Huri I te motu. Kei te kimi tonu I ngā ronua mō rātou mate a hinengaro, mate a wairua, mate a ako. Wetahi, ka nui te mahi ki te whakataui wetahi o a tātou tamariki. Heoi ko te whakarite ki arite te aronga matua ki te whārua o Ruatoki. Kia kitea mai te ao, me, anei a Ruatoki e tiaki ana, kāri ko te kura nake, nari o mātou kui a karaua, ne nā whānau katoa o te hāpuri o Ruatoki. Every service is about benefiting our whānau on the ground. So it's not just philosophical, it's not just saying we're going to do something. What Te Puna Ora o Mātaatua has committed to is actually doing something. Ki te hiki ake I nā mātauranga, I nā āhuatanga tonu o te hauora, ki roto ki te waihoe I tērā momo āhua ora, ki roto I nā hinenaro o ngā tamariki, ki roto I ngā whatimanua o ngā tamariki. Me te mea hoki, ka tāia e ngā māhita, e ngā whānau, e ngā pākeke, o tēnei kura. Kaua no te kura, enari o te whārua, te toro atu, ki ngā hō maitana nui, me ngā hō maitana roa, a Te Puna Ora o Mātaatua, hei whakahoki mai ki a tātou. Ka mutu I nāia nei kei a rātou ngā rauemi me te tautoko e tika ana, hei hiki ake I te haepapa nui ki raurangi rā. Te Okiwa McLean, Pūkāea.